Niadtong Hunyo 28 tuig 2011, ginatukod pa ang balay ni Jerel Berola sa Arroyo Compound, Barangay 74-A Matina Crossing, Davao City. Apan gibaha sila ug namatyan niadtong tungura. Sa iyahang paningkamot kuyog ang iyahang bana, natukod ang ilahang balay. Hangtod nga nahingpit kini. Apan karong adlaw, Pebrero 27, 2026, gipanghakot na nila ang gamit sulod sa ilang balay kay gipahawa na sila sa lugar. Magbaha sa tinilay lang, dili ko mag-evacuate ba kayo, mong balay, ungpit. Okay. Ulit ang baba, tapos kaning inani, gani nga. Urada may gipahawa. Urami ka nang, walay takiya, wala may kabaluasan, paingon. Wala pa may diri sir, kay katong na time construction pa sa mong balay. Muna ang mong balay sir, dako dyan siya kay ang kuan ana, katong pagbaha dyan nga namatyan. Oh, muna ang iyahang outline man anday. Oh, muna siya. Ya, karon ba ka kanang sakit lang siya nga ingunani nga mo gimig wait tag iya sir gipahawa diri gipalayas ang akong balay sir worth 270 na ang pagpundar na mo ana pag ano na 170k ang pagpalit na ko sa ang yuta sir gipalit na ko siya wala nang hipos na sab sa iyahang mga gamit si Jenny Quijano kay dili siya buot maabdan sa demolition team ug wala na hinuon siya mahipos. Aminado si Quijano nga nakadawat na sila og notice nga muhawa sa lugar. Samtang ang residenteng si Merlisa Libradilla nakakita na og kabalhinan. Usa ka tuig pa lang siya nagpuyo sa Arroyo Compound isip renter kay taga-Tagbilaran Bohol gyud ang ilahang balay. Naabot lang siya ug sa iyahang pamilya sa Davao tungod sa trabaho. Hawaon naman ni. Hawaon naman ni. Kay gamito na siguro sa tag-iyapon. Unsa inyong hangyo karon sa government? Kanang i-relocate lang unta ni sir. Wa man jud mi papuy ka kuan na. Kabalhinan. Okay. Ano ka balinan. Pero na namoy notice nga nadawat. Kuna ana sir. Pero Kuan man kanang diretso na jud siya nga kuan pahawaon na jud. automatic ba? Automatic siguro sir kay wala na may kuan nila. Nangayo man tag kanang para sa kabulan nga kuan wala man siguro na dayon. Gatag. Asa man mo magpuyo karon? Na ang akong uban gamit to asa pangi sir ang uban ko na dito sa playa. kabangan Ngita pong kabangan. Okay. Usa ba mo ka pamilya dinhi? oo pat Si Mister asa ano dito naghakot po sir mga bata. sa dito among gipabantay sa mong gamit Okay. Taga-asa gid mo? ano ko buhol Bohol. Nya abot lang mo dinhi unsa man? kanang nagtrabaho mangud ako ang ano diha sa MAA planta ng sa Superstar Nya dinhi na lang pud mo. oh dili na mo niyan kay na mo dito ko nagtrabaho dito sa Water District dapit ako mga anak ko like guys sila kay ano kanang sulpon diba nagmapot og niba paglawo gabi pag umihinak ko tayo aning kaya kita pa mig balay gahapon Pero nakakita na mo balay. oo Nagkatibulaag pa mga residente sa Arroyo Compound kaganihang buntag tungod sa hinakwatay sa ilang mga gamit. Daplin sa kalsada ug sa hawanan ni ining gasoline station nila, gipang tapok ang mga gamit. Adunay nag-self-demolish aron dunay magamit inig makakita og lugar nga matukuran og balik sa ilahang mga balay. Bisan mga binuhing hayop, gisiguro nga maplastar. Aminado ang ubang residente nga dili ilaha ang yutang gitukuran sa ilahang mga balay. Apan nasakitan labang sila sama ni Berola nga mahanaw sa hingpit ang ilang gihaguan ug magsugod usab sila sama sa adlaw nga naghago sila og tukod sa ilang balay.